Kırım Tatar köylerimizin tarihi halkımız için mühimdir. Halkımız o vakit nasıl yaşagan, köyler nasıl olgan eken, bu tek tarihimizin satırlarında kalgandır. Kırım Tatar halkımız yaşagan köylerinin tarihini esasen bizim bitakart babalarımız hatırlay. Lakin biz bunu öz ellerimizge alıp, bu malumatni nesilden nesilge geçirmek gerekmiz. Her yılı Kırım Tatar Medeni Tarihi Asabalık Muzeyimizde Ulu Vatan Cengi vakitinde yakılgan köylerinin hatırasına tedbir geçirildi. Bu yılda istisna değil. Tedbirde yakılgan köyler hakkında malumat berildi, dua okula ve elbette yanıt tedqiqatlarının, araştırmalarının neticeleri de takdim edildi. Bundan da gayrı hareketçiler, onların yakınları da çıkışta bulunalar. Arxiv malumatlarına göre 1943 senesi noyabr-dekabr ayları içinde 127 köy partizanlarla bağlı olan sebebinden yakılgan edi. Давно Камилю Аметову задавали вопросы, сколько всего было уничтожено сел. И это доподлинно до современной эпохи не было известно. В итоге, как с помощью Камиля Аметова, так и с помощью Крымского инженерно-педагогического университета и множества других специалистов было проведено изучение архивных материалов, данных, воспоминаний очевидцев. По итогу мы даже сейчас знаем, что более 120 сел Крыма было уничтожено. Многие были либо частично уничтожены немцами в годы войны. Большая часть из них, так получилось, что значительную часть сельского хозяйства Крыма в тот период составляли крымские татары. И так вышло, что большая часть уничтоженных сел и было крымско-татарских. Yakılgan köylerinin tarihini öğrengen ve olarga abidelerini koymağa hareket etken cemaat erbabı medeniyetimizni ve tarihimizni korugan Kamil Ametov uğraşaydı. Bu insan öz küçüğünün Ulu Sala köyünde olgan facialı vakıyaların hatırasını canlandırdı. Bu köy martirologda ayrı yerini ala. Çünkü mezkür köyünün 215 sakini, onların arasında hem kartlar, kadınlar, hem de küçük balalar, эпосы тыры якылганлар. Вклад, конечно, этого человека очень большой, можно сказать, бесценный вклад, потому что во всех памятных мероприятиях он всегда принимал активное участие. Будь это мероприятия, посвященные дважды Герою Советского Союза Амитхану Султану, или другие памятные мероприятия, посвященные юбилейным каким-то датам истории нашей страны. Ну и, конечно же, огромный его вклад вот именно в тему это сохранение памяти о сожженных деревнях немецко-фашистскими оккупантами. Он очень много делал, и буквально каждому своему успеху, каждому своему удачному шагу очень радовался, приходил в музей и буквально отчитывался перед нами и просил, чтобы мы также поддерживали его во всех его добрых начинаниях. Bundan da gayrı öz köyleri için çok insan kuruşken ve onların tarihini saklamak için hareket etken insanlar da var. Çünkü her bir insan öz doğan yerini bilmelidir. Onların sıralarına Şükri Ahtemov da kirmekte. O öz ballarına bu sevgini aşlap, onlarını öz köyünün tarihiyle tanış etti. Babam ulusalıydı. O vakti o 9 yaşındaydı. Bu vakıya geçkende o bala olup bek o şeylerin hatırlaydı. Айтқанда her vaqt ağlaydı bizge onu hatırlap. Анда başta ne olgan? Partizanlar nemçelerini çok öldürgen. Ular Ulexaraga kelgenler koyun yakmak için. Bir şey etip haber etkenler ularga. Çoksa halk kitken tavga. Babamlar da kitken. Akartlar degen bizge ne yapacaklar? Bizge bir şey yapmazlar dep kalalar. Hasta adamlar, kartlar işte. Bir arada ulene kele bu faşistler kelip işte bütün koyun yakıp bir uyge toplap herkesin baylap yakalar. Son deportatsiyalar ule etip Samarkand şehrine düşüyor. Babam anda son başta plotnik çalışa koyga düşerler, son şehirge netken son ocalıkka okuy и автошколада ders veriyor. Endi kelelim koçmek meselesi çıkan son bunda koçtuk. Bunda molalık etti, acılıkka barıp geldi. Bu vakıyanı köterdi o. Bek istedi. Öyle bir
келдидер, неге памятник коймага эркездин адын жазмак үчүн. Уңатырышы рахмет болсун жанына, Камиляга да бек кол тутайды бул ишелерге. Енді біздің вақытымыз келді, о işlerin devam etmеге. Арекет еткен, өз йорту, халқы вет тарих үшін күрешкен инсанлар бүтін топлаган малюматны келечек несілге еткізмек. Тарихымызны китапларының сәйфелерінде қалдырмаға тырышалар. Камиль Аметов да бұйық иш япып, бүтін яқылған көйлерге бағышланған китапны чықарып қалдырған.